mpano ziyaba habamwe impano yo gushambura ibiheko. Aya. Bakoresha ibyabo. Umuzuko wa mbere n'uwitorero rya Kristo, umuzuko wa kabiri n'uw'abapagani. Bazuzuka bahagara imbere y'intebe y'imanza y'Imana nini yera. Hano twakeneye kuganira ijambo ry'umuzuko. Umuzuko wabizeye, kuko hariho abantu benshi bagiye bagira ibibazo hejuru y'umuzuko w'abapfuye, ariko tugiye kuganira hejuru y'umuzuko wabizeye, kuko hariho imizuko itandukanye. Turabyifashishwamo n'ijambo ry'Imana ryanditse mu rwandiko Paulo yandikiye ab'Itesalonike ba mbere ibice 4 umurongo w'16. Nje ngomba gusoma Igiswahili. Alafu ngo kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Nao waliokufa katika Kristo Yesu watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani. Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno haya. Ngaya magambo Paulo yashatse kubwira abantu b'Itesalonike hejuru y'umuzuko. Umuzuko hari imizuko ibiri minini. Umuzuko wa mbere n'umuzuko w'abapfuye bizeye. Umuzuko wa kabiri n'umuzuko w'abanyabyaha bazazokira imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Itorero rya Kristo rizamara, Yesu azaza ahagarare mu kirere hamagara itorero rye rizamuke rije kumusanganira. Hano hariho amagambo agera kuri 3, hazumvikana ijwi n'akamu ka marayika n'impanda y'Imana. Ijwi ryo guteguza itorero rya Kristo riri muri iyi abantu bazoba ari bazima. Akamu ka marayika no kwirukana Satani mu kirere. Ijwi ry'Imana niyo gutegura abantu bapfuye bizeye ngo bazuke. Abapfuye bizeye ni bazabanza kuzuka, n'abazoba bariho batarapfa bazahindurwa, bazamuranwa nabo baje gusanganira umwami mu kirere. Wo n'umuzuko wabizeye. Azahagara mu kirere hamagare itorero abariho bazima. Abapfuye bizeye bazuke, bazoza gutora imibiri yabo, ibituro bimeneke, bazamuke baje gusanganira umwami mu kirere. Nyamara gushika mu kirere Yesu azagera imirimo yabo. Bazoyicara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo yitwa ni Bematose. Bematose bisobanura ngo ni intebe yo guca imanza z'imirimo, kuko imirimo yacu nizacirwa imanza. Naho twebwe itorero rya Kristo ndizacirwa imanza, kuko urubanza rwacu rwarangiye ku musaraba Yesu yabambwaga. Niko Paulo yandikiye ab'Iroma 8 gutangira yaravuze ngo abari muri Kristo Yesu ndateka tuzacirwa ku iteko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu yatubatuye iteko ry'ibyaha n'urupfu. Ta rubanza rwacu Yesu yarangije Igorigota. Muri imzi niko yavuze ngo ubwo adapfa nanje singipfuye. Mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu umvugira no mukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Ntawe uzadutsinda koko Kristo yicaye iburyo bw'Imana atuvugira. Dusomye mu magambo ya Stefano yaravuze ngo mbonye Yesu yicaye iburyo bw'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 7. Ngo mbonye Yesu ahagurutse. Yarahagurutse ukuri kwakira Stefano wari warapfuye yizera iby'idini rya Yesu Kristo n'umuzuko w'abapfuye. Muri iyi mizuko ibiri minini hari umuzuko w'abanyabyaha iwo ntuhari. Umunsi Yesu amanuka akaja guhambwa, yashize umubiri muri Kebari, aragenda aja muri Sheol. Sheol irimo ibice 2. Hariho mu gituza cya Abrahamu, hakaba naho abapfuye batizeye bari. Ico ahageze yakoze imirimo 2. Ijambo rya mbere yabwiye abapfuye bizeye ngo uyu munsi hari umuzuko wanyu. Ijambo ryongeye abwira bari abapfuye batizeye ko nta muzuko bazarinda imperuka. Somye mu gitabo cya Yuda ibice bita Ivensi ya 6, kuko isura imwe ntizivugwa. Isura ya Ivensi ya 6
harabaho n'abamarayika batarinze ubutware bwabo ngo abohesheje iminyururu mu mwijima ngo barindiye kuzashirwaho iteka. Abapagani ntibazazuka kuzageza ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impande zavuga nimara kuvuga bapfuye bazuke, ubutazongera kubora ariko bizeye. Nyuma yabwo Kristo ajana itorero ryiwe nagera hariya mu kirere bagera imirimo y'itorero izagerwa. Ibyo twakoze muri mzi niko yarimze ngo Yesu databuja nzamukorera ndashobora kwiza ubuntu n'urukundo afitiye, maze imirimo yo mu isi uzumpa nirangiza. Tugira imirimo twahawe. Paulo yaranditse unishano kuri ze nitavuga ubutumwa, kuko ubutumwa bwiza n'imbaraga z'Imana zesha uwizera wese gukizwa uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Yesu niko yavuze mu butumwa bwiza bwa Matayo isura 28 ivensi ya 29 yaravuze ngo nimugende mu isi muvuga ubutumwa, abizera mu babatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'Umwuka wera, ngo mubigishe gukomeza izo nababwiye ngo dore ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Umurimo twasigaye gukora ni ukuvuga ubutumwa. Bibiliya dusomye mu buhanuzi bwa Isaya, Imana yarabaje ngo ese ninde ntuma? Isaya yaravuga ngo ndi hano mwami ntuma. Isaya hari Imana yakoze kuri we, yarabanjije ngo iramwoza, iramweza, iramutunganya. Iyo tugiye kuvuga ubutumwa tuba tugiye kuzana abantu kuri Yesu ngo bave mu byaha, bave mu rupfu baje mu bugingo. Abakiriwe umwana yabahaye ubasha bwo kuba abana b'Imana, baba bavuye mu rupfu bagiye mu bugingo. Twebwe itorero rya Kristo umurimo dufite no kuvuga ubutumwa. Nitubara kubwira abantu ubutumwa bakabwakira, uzobwakira azabakingurira mu irembo ry'ijuru. Niko Yesu yabwiye Petero, yamubwiye ngo dore ngwayifunguro ngo uzakingurira azabakinguriwe. Ni kuvuga gute? Uzabwiriza ubutumwa, ubutumwa bwiza bukingiraniwe abazarimbuka, nawe uzabubwirwa akabwakira azabakingurira irembo ry'ijuru. Azomara rero baje mu bugingo mu muzuko wabo wa mbere. Muri uyu muzuko wa mbere urimo ibice bigera nko kuri 5. Umunsi Yesu apfa akazuka, yazukanye imibiri y'abera. Bibiliya Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo sura ya 28 haravuga ngo uwo munsi babonekeye benshi mu murwa, abo Yesu yazuye. Barabonye ariko ntawabaje ngo ese kuri hano. Barabamenya, umuntu akamenya umuntu ariko yamubaza, kuko ryari ibanga rya Yesu Kristo nabo yarabugiye kuvana mu kuzimu. Abo bari mu gituza cya Aburahamu. Nyuma yabwo itorero rya Kristo muri uwo mugabane uwo nguwo hariho aba itorero rya Kristo rizaba irya kabiri. Somye buhanuzi bwa Yohana, aribwo buhanuzi buheka mu byahishuriwe Yohana ibice 8 6 7 8 mbese 7 8. Haravuga kuko ngo yabonye abantu baje gushirwaho ikimenyetso, ngo avuga imugabane wa 142 bazavuye mu miryango 12 ya Yakobo, bazazamuka baje mu ijuru ngo nabazashirwa ibihanga kuko guhamya kwa Yesu Kristo, bajanwe mu ijuru. Igice cya kangahe? Cya 3. Igice cya 4 hazazuka abahamya 2 banditse muri Ufunuo isura 11. Igice cya 5 n'abatorewe gutaha ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Hahirwa batorewe gutaha ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Muri abo ngabo barahiriwe, urupfu rwa kabiri ntaco rushobora kubatwara. Urupfu rwa kabiri ntaco rushobora gutwara abameze batyo, kuko ari abami n'abatamzi bazimana na Yesu ingoma y'imyaka 1000. Inyuma y'iyo ngoma, inyuma y'imyaka 7 bari mu kirere, imirimo izagerwa imyaka 3 n'igice. Niba mara bahave baje handi, bimukira handi, baje kugaburirwa. Bibiliya ivuga ngo Yesu azahaguruka kenyere abaheze abagaburira. Namara kubagaburira imyaka
irindwi bahambikwa amakamba bamanuka imyaka 7 izobirangiye 3 n'igice imyaka 7 birarangiye bamanuke ku musozi wa Mizeyituni. Niko Zakariya yavuze. Zakariya yaravuze ngo dore ibirenge bye bizokandagira ku musozi wa Mizeyituni. Zakariya 14 ko ku ivensi ya 6 ya 5 karindwi gutyo. Niko Zakariya yavuze ngo umunsi ibirenge bye bizokandagira ku musozi wa Mizeyituni. Namara kuja ku musozi wa Mizeyituni cyazakora Yesu Kristo azohagarika intambara mu kabande ka Megido, intambara ya Armagedoni. Azafata umuhanuzi w'ibinyoma na mupinga Kristo abate mu muriro, afate Satani amubohe. Yohana yaravuze ngo mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite umunyororo munini mu ntoki, ngo n'urufunguzo rufungura urwobo. Afungura urwobo, afata ya nzoka yakera ariyo Satani ngo arayiboha, ayitera muri rwa rwobo abakiranutsi Imana na Yesu ingoma y'imyaka 1000. Ngoma y'imyaka 1000 zo bari ingoma y'amahoro. Isaya yarayivuze ku isura 11 ya Isaya, aravuga ngo intari zobana n'inka, ngo umwana wonka azokina ku mwobo w'inshira, ngo n'umwana w'inshuke azakinira ku mwobo w'impiri. Intare ntizarye inka, zizongera kurya inyama. Ico gihe ngo abantu bazotungwa n'imbuto, hazagwa imvura y'impangukano, ubutayu buzameza ibiti, abantu bazongera batungwe n'imbuto nk'igisho muri Edeni. Edeni Imana yari yabwiye Adamu ngo ingobyi ya Edeni irimo imbuto ziribwa, ngo uramenye tukazokore gwita kimenyesha ikibi n'iciza, ngo kuko n'umunsi wagikozeho ngo n'ugupfa uzapfa. Eva aragenda ngo ashike ari imbuto, aganira n'inzoka, bagira ikiganiro. Ngo amane kugira ikiganiro, baraganiriye, amaze kuganira arya imbuto Imana yamubujije azishiraho na Adamu. Adamu barazanze, yari afite ubushobozi bwo kuzanga, ariko kuko yakundaga Eva ngo umunsi amubone neho Adamu yasetse, yagaragaje ibitwenge. Yaravuze ngo atangira kumwita amazina ngo akanakara kamara yanje, ngo nigufa ariyo magufa yanje, ngo azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Bituma ari imbuto Imana yamubujije. Imana irababwira ijambo rikomeye, iravuga ngo rero ubwo mwari imbuto nababujije muzaniye isi kuvumwa. Abantu babinjiye mu muvumo, ariko umuvumo uzoshira. Umuvumo uzoshira, uzovanwaho. Umunsi Yesu azoza kwima ingoma, umuntu azahenga nko kumeza, ayo mu nzu yo kuriraho mu isaro, weza imipfuko izo kurya biburi iyo bisha. Bantu bazatungwa n'imbuto, ntibazosubira kurya inyama. Inyuma y'iyo myaka 1000 nirangira, Yohana yaravuze ngo mbona intebe nini yera uyicaye isi n'ijuru bihunga mu maso he. Mbona bapfuye abakomeye n'aboroheje bazuka, ngo baraza bagara imbere y'iyo ntebe y'Imanza. Havumburwa igitabo n'ibitabo, bambuwe igitabo n'igitabo cy'ubugingo, basoma amazina utarabone se yanditse mu gitabo cy'ubugingo, umugabane we ni mu nyanja yaka umuriro. Na ivyo bitabo ni ibitabo 66 ariyo biri yingi, niyo code penale y'Imana, nguru rubanza kaminuza rw'Imana. Imana izokoresha Bibiliya kugira ngo izashira abantu banza, kuko amagambo yose ari muno harimo abakene, harimo abatunzi, harimo inzobe, harimo abirabura, harimo abagufi, harimo abarebare, harimo ibikwerere, harimo uduhonje. Kino gitabo kivuga Zakayo si mugufi, ngo ari mugufi, niko birizivuga. Goliyati yari muremure, niwe muntu wari muremure kusumba abandi bantu bose, na Sawuli. Bibiri ta kintu yasize, tasha umwana w'umuntu azireguza Bibiri ihari. Ni intaye y'Imana izomukubita umutwe, zamukubita mu mutwe, izamutsinda. Nyuma yabwo rero aravuga ngo mbona intebe nini, ngo abantu bose barazuka, ngo hagara imbere y'iyo ntebe y'Imanza y'Imana. Ngo umuzuko wa kabiri azozuka abapagani wereye kuri Kayini. Muzuko wa kabiri w'abanyabyaha wereye kuri Kayini, uwo munsi azazuka. N'abarya bose bapfuye badafite ibyiringiro bazazuka. Nyamara bahagara imbere y'intebe y'Imanza y'Imana. Imana ntashe izakora, izosoma Bibiri y'ijambo ryayo. Tiwakoze iki. Namara Imana yonyine izabaza ngo ese mubonye mukwiriye kuja. Bonyine bazahitamwo bavuge ngo ni mu murira, bagere ngo ni murongowe. Bazashima bavuge ngo urakoze Imana, kuko imanza zawe zitabera, kuko imanza zawe ari izukuri. Rero nibamara gushika Imana yonyine ubwayo isome ibitabo bya code penale, ni Bibiri ijambo ry'Imana. Bibiri izatsinda abantu kandi izabasindisha. Yesu wenyine yaravuze ngo ijambo ryanje niryo zobagira bere kandi izobasindishiriza. Nibamara abantu
bahagara imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Imana izo bigiye gushira abantu bayimanza. Abantu bari nk'imigabane ibiri. Hari imizuko ibiri, hari imigabane ibiri y'abantu. Abantu n'abantu b'Imana, hariho n'abana b'Imana. Abana b'Imana barukwabo n'abantu b'Imana barukwabo. Abantu b'Imana bazohagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Abana b'Imana babyawe bwa kabiri bazohagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Nibamara uwo niwo muzuko wa kabiri. Umuzuko wa mbere n'uwitorero rya Kristo, umuzuko wa kabiri n'uw'abapagani. Bazuzuka bahagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana nini yera. Bibiliya yavuga ngo isi n'ijuru bihunga iyo ntebe. Intebe ikomeye iteye ubwoba. Nibamara rero guhagarara imbere y'iyo ntebe y'imanza y'Imana, Imana izasoma ibitabo. N'Imana ikubaze ngo ese ukwiriye avuge ngo ntaho mu muriro genda. Urongora agenda ashimiye. Aje mu muriro ashima avuga ngo Mana asandi kuko uzuca imanza zitabera. Abantu baje mu muriro nimara kuja mu muriro bakinge. Bibiliya yavuga ngo Yohana yaravuze ngo mbona ijuru risha n'isi nsha na Yerusalemu sha, bintu bitatu. Tubisoma mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana. Yohana niko yavuze ku isura ya 20 n'imwe. Niyo yavuze ngo mbona ijuru risha n'isi nsha na Yerusalemu nsha. Ijuru ni ijuru ry'Imana, ariko itorero rya Kristo rifite uburenganzira bwo kwirirwa mu ijuru. Bizabe ibintu bimaniye bitatu. Hazaba isi nsha n'ijuru risha na Yerusalemu nsha. Yerusalemu ni itorero rya Kristo, isi ni y'Abisirayeli batoranyijwe, na ijuru ni ijuru ry'Imana. Mbingu ni mbingu za Bwana. Ngiyi imizuko ibiri rero ivugwa hejuru y'abantu. Abandi itorero rya Kristo rifite umuzuko wabo, umugabane w'umuzuko wa mbere. Niko birivuga ngo abafite umugabane w'umuzuko wa mbere n'abahirwa. Ngo abo ngabo urupfu rwa kabiri ntashoboshobora kubatwara. Hakabaho n'igice cya kabiri, umuzuko uheka w'abapagani. Bazazuka bose uhereye kuri Kayini. Nguko rero uko imizuko bimeze, nuko niko bimeze. Sawa. Arakoze cyane umushumba kutuganiriza ibiganiro byiza. Je nari mfite ibibazo bibiri aza kugira ngo ansubizeho gatoya. Nashaka kubaza ati se none nta rubanza tuzacirwa hakiri abanyabyaha? Cyo ni cyambere. Ego abanyabyaha urubanza rwabo n'urwacu ndiruhuye. Urwacu ruzoba mu kirere, urwabo n'urwo mu isi. Uruva mu kirere n'ahantu mu isi n'ahantu hatandukanye. Mu kirere n'itorero rya Kristo zizacirwa imanza iriya mu kirere. Naho hano mu isi ni imanza z'abapagani. Imanza zacu zocirwa iriya ntibazozibona, ntibazoba ku rubanza rwacu. Twe tuzaba ariko ntibazoba ku rubanza rwacu. Abanyabyaha ntibazoba bahari kuko itorero rya Kristo rizoba ari mu kirere, rishirwa imanza iriya mu kirere. Iri iyo batabona iyo batari. Nyuma yabwo tubone kugaruka kw'imingoma y'imyaka 1000 hano. Tubasange hano rero. Uwo ari we wese, umuntu wese uzoba hari, wese uri mu isi waremwe azoba hari. Azoba Imana izomuzura. Uwo wereye kuri Kayini niyo muntu wa mbere wapfuye. Imana izamuzura kugeza kuri uwo wapfuye uwo munsi. Imana bazuke bahagara imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Ibo bazoshirwa imanza tureba. Twebwe ikizatuzana imbere y'intebe y'imanza y'Imana n'ukwitaba amazina yacu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ni presence. Kwitaba. Tuzoza kwitaba amazina. Ibyacu zose zarangiriye mu kirere. Yego, arakoze. Hanyuma ikintu cya kabiri nashaka kumenya ngo utubwire abana b'Imana n'abantu b'Imana. Aha. Abana b'Imana n'ababyawe ubwa kabiri. Niko birizivuga. Ngo abona ababyawe n'imbuto itabora. Habe na Yesu niko yaganira na Nikodemu. Arambwira ngo Nikodemu reka nkubwire mu butumwa bwiza bwa Matayo bwa Yohana isura 3. Umwarimu wo mu ijuru Yesu yigisha Nikodemu. Iyo aramubwiye ngo birakwiriye ku muntu abyarwa wa kabiri. Nikodemu aravuga ati umugabo ufite ibyarwa nk'ibi. Umugabo ufite ibyarwa nkanje yo kongera kinjira mu nda ya nyina. Yesu arambwira ngo kubyarwa mpaye mvuga suko nguko. Nukubyarwa ubwa kabiri. Ikibyawe n'umubiri n'ikibyawe n'umwuka n'umwuka. Kubyarwa mu bugingo. Uwakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, ubaye umwana w'Imana. Ubu uri umwana w'Imana tayari. Urumva hari abana b'Imana n'abantu b'Imana. Abantu bose Bibiliya ivuga ngo izigushiriza ababi n'abeza imvura. Ubu nukuvuga ngo abantu bose bari mu isi n'abantu b'Imana, ariko bagawemwe ibice bibiri. Abana b'Imana n'abantu b'Imana.
arakoze. Hanyuma hari ikindi nari shaka kugira ngo nacyo nanone sintahe ntakimenyeye ukuri kwaco. Nshaka kubaza tese pasiteri Pasaka ibaho bivugaho iki? yo Pasaka iraba. Mm. Iryo ni irindi somo. Pasaka itabaye nta kindi kiba kiriho. Pasaka ni umukutano w'abagabo. Yaba byakundaga twe twinjira Pasaka. Yego. Pasaka niyo nziza ihaba. Usomye mu rwandiko Paulo yandikiye abikorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 20. Haravuga ngo ariko noneho Kristo yarazuse. Niwe mugano w'abasinziriye. Amen. Ayi Kristo yarazuse we. Cyane. Yarazuse azukana imibiri y'abera niko Matayo yanditse ngo umunsi baboneke benshi mu rwo twanabivuze. Yesu yarazuse azukanira abantu arazamuka aja mu ijuru abantu bamureba. Sonye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa isura imwe. Utangaye nko ku events ya 6 ukagera ku 9 10 ngo akiganira nabo ngo azamurwa bamureba ngo aragenda aja mu ijuru igicukira mu makingiriza babonekerwa n'abagabo bafite imyenda yera ngo barabwira mwe bagabo bigariraye ko muhagaze mutumbira hejuru Yesu mubonye agenda uko niko azagaruka yani agendeye kuri umusozi wa Mizeyituni niwe azagaruka aho kandi aho yanyuze ni hazonyura agaruka ni hazuruka agaruka niko Zakariya yavuze ku isura 10 na ya Zakariya 14 yaravuze ngo umunsi birenge bizohagara ku musozi wa Elayono cyangwa wa Mizeyituni. Yego arakoze cyane. None pastor nyine kuri Pasaka ko mbona cyane iyo tugiye kwegera nk'uruhimbi abakristo imbaga nyamwinshi basohoka bagahonga nani amafunguro yera y'Imana abo bavugaho iki bumwe bizabi inzashaka kubibona nkabigaya mu bungeri. Abungeri ibyo bahawe gukora sibyo bazakora ibinyuranye nuko Bibiliya ijambo uko Bibiliya ivuga. Reka aka kantu gatumye muri jaza mirindi jambo rivuga ngo nikiza gituba abana b'abakristo batanywa meza kandi ari abana. Yego. Bazabamara bakabasora bakabashiranze nabe n'umwana nyina kiki yazaja gufata umukate bakawumwima yazaja gufata ameza bakayamwima umwana gasoka yarira ariko umwana barwa gukiranuka kubwo abavyeyi ibi. Usomye mu rwandiko Paulo yandikiye abikorinto ba mbere ibice 7 umurongo wa 13 12 13 14 umwana azezwa kubwo abavyeyi ibi yezwa kubwo abavyeyi akwiriye kunywa kubera ikatanywa bazabima n'indambi bagira umutima muke ngo ndibahaga ko bazamara bigasigara babirya umutima muke abantu barapfuye bagera iyo baje mwana bashobora gukiranuka kubwo abavyeyi babo none yapfuye ko bamuhamba nk'umukristo aba yaranywa ameza ni kibazo ganaje aba yaranywa ameza vuga ho yayi mu muhamba nkiki tumuhamba nk'umukristo urumva none kuki bamwima ameza bamwimirika ameza twe tugira ngo no kubera kuko tabatijwe atagera abatijwe mu maraso abatijwe mu miremere ya nyina nase kuko barakijijwe. Yesu yabatijwe afite imyaka 13. Yesu yarafite minshi itambuka aho ngaho irenga. None umuntu ufite imyaka 15 agapfa atabatijwe arashobora kuja mu ijuru. Icyo kibazo ugendere kuzanditswe bazi icyo kibazo. Tugiye kuzanditswe nk'umuntu ufite imyaka 15 16 agafa ujya mu ndashobora kuja mu ijuru. Umuntu abarwaho kukiranuka kubwo abavyeyi ibi agiye atarageza imyaka y'amategeko ya leta. Iyo ageje imyaka y'amategeko ya leta abarwaho gukiranuka kubwe leta muri Bibiliya. Yesu yari umurambo yabwiye Petero ngo yenuje kuroba barambwira ngo ntazari umurambo. Yesu ati igihe canje kurambura ndikiragera abwira Petero ngo yenuje kuroba ngo aje kuroba yasamura urufi aruvana mu denariyo ararambura empo abwira na Petero ngo riho waye musoro. Yesu yari afite imbaraga zikomeye. Yesu ni Imana. Yari afite imbaraga sibyo kubaza kuko ibyo yazaga akora byose yazaga bikoreshwa akerekana kuko ari umuntu akerekana kuko ari Imana. Amen. Harakoze nanone umutumirwa wacu yagerageje gutanga sobanuro z'ibyo bagiye bamubaza. Nanone naje nagira mu mubazi ikibazo kimwe gusa
ntumviseho neza. Ikibazo canje kiravuga ngo ko watubwiye ngo abakristu ntibazacirwa urubanza, kandi tukaba tuzi kuko hari abantu bavuga yuko ngo abantu ngo bakora ibyaha ngo turi mu gihe c'ubuntu. Ese nidukora ibyaha kandi tutazocirwa urubanza tuzoja mu ijuru cabuze? Paulo yaranditse ngo ndigwe gukora ibyaha ngo kugira ngo ubuntu bw'Imana busage tidukwiriye gukora ibyaha. Twebwe bapfuye kubyaha twokongera kubiramamwo buduti tidukwiriye gukora ibyaha, kuko ubuntu bwa Kristo bwaratubatuye butubatura buduvaniriya budukura mu byaha, none byaha tukwiriye kubireka cyane. Ku magambo akomeye meza ukomeje kutuganira twese hano bagize neza cyane. Hanyuma mfite nk'ibibazo nka bingahe hejuru y'umuzuko, batuganira hejuru y'umuzuko. Ikibazo cya mbere kiragira gutya: mwese twatubwiye hejuru y'umuzuko ratubwira ngo Yesu nyamara kuza kwima ingoma ye ngo umuvumo uzohava, hanyuma abantu ntazosubira kurya inyama zatungwa n'imbuto gusa. Ese ndibaza ikibazo canje ni iki: ese hanyuma y'umuzuko Yesu agarutse kwima ingoma ye tuzosubira duhinge, tuzosubira duture mu isi dukora kugira ngo tweze imbuto gusa? aho wumvishe kera ko harimo itorero rya Kristo ryagiye mu ijuru, ntibazohinga ntibazonarya, bazogaburirwa rimwe mu ijuru. Ibyo kurya byo mu ijuru dusomye mu gitabo ca Zaburi havuga ngo umwana w'umuntu arya ibyo kurya by'intwari, mwanadamu akala chakula cha mashujaa. Ibyo kurya byo mu ijuru bitandukanye n'ibya hano. Wogweza umutsima n'amazi ngo bisomere uwo bisomera, tumva ko bitandukanye. Eliya waho yariciye ngo ayisabira gupfa, marayika arazaramwira ngo byukurye, ngo abyuka ngo abone umutsima utaze ngo nagacuma k'amazi. Ariko umutsima wokeje nkujya wiwacu naje no urya n'amazi. None Eliya yarasomeye cyabanje arya umutsima. Yarabisomeye nyine, yarasomeye uko birizivuga cyangwa zivuga ngo yarariye, yabonye umutsima n'amazi, yabonye umutsima n'amazi ararya, ngo amara amaze guhaga iyo mpishi yagendeye iminsi 40 n'amajoro 40. Zo kurya byo mu ijuru tibimeze nk'ibyindi wacu. Nukuvuga ngo Yesu Abisirayeli bariye mana mu butayu imyaka 40 tawaza gurwara, yazaga iva ni Imana yakazi bazaga busha mu itondo yaje yuzuye inkambi. Urumvishije? Ndacyumva. Abantu bacu Imana uguko imikorere y'Imana ni yashira atandukanye. Ibyo kurya byo mu ijuru bitandukanye n'ibyacu. Imana izatugaburira, Yesu azatugaburira mu kirere, namara tugaburira imyaka 3 n'amezi 7 imyaka 3 n'igice. Sawa? Imyaka 3 n'igice. Nukuvuga ngo ni imyaka 3 n'amezi 6. Kurumva? Tuze twariye mu ijuru twahaze, tuze hano mu isi. Tuzogera hano mu isi tuzosura kurya. Muri ndiri twavuze mu ijuru kwa data, mu ijuru ntanzara ibayo. Bari yarimwe bagahaga. Ukuvuga impishi yose tuzotubesha iteka ryose niyo izo twariye mu ijuru tugaruke hano mu isi. Iyo mpishi ni sawa. Tuzogaruka mu isi. Tuje kwima ingoma y'imyaka 1000 hamwe na Yesu Kristo. Iyo mpishi ni original. Abantu baravuye muri paradizo y'abera. Tuzojira mu kirere tumara imyaka 7 nitumara tumanuke. Ariko bari ba Paulo baravuye muri paradizo y'abera. Tuzoba turi kumwe nabiriya mu kirere. Ibo Yesu yarabajanye bari mu ijuru, bari mu kirere bazaza gutora imibiri yabo gusa. Urakoze cyane. Ikindi kibazo kiragira gitye gute: ese Bibiliya zitubwira ngo mbona imibiri y'abapfuye bizeye irukwayo n'abapfuye batizeye irukwayo, y'ihene n'inyamaswa y'inkoko y'ikintu cyose kirukwayo. Bapfuye batizeye n'abantu nta nyamaswa zivugwa, iziza zivugwa mu Bakorinto, si mu Bakorinto ryo nyamaswa nyamaswa ko zifite umuzuko wazo. Oya, imibiri yazo niho nari nkende ko hari umubiri w'abantu n'umubiri w'inyamaswa. Imibiri y'inyamaswa nayizi kwayo, inyamaswa ntizizaja ntizirimo ntizashunguye. Yesu yaje gucungura abantu kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese umuntu apana inyamaswa ifiye no kubabira fini wizitumuka kakurya ko umwotsi w'ikibiriti cyangwa umwotsi w'itabi yatuma umwotsi w'itabi fini. Nuko bimeze unarinze ngo kukwera kuko Bibiliya zivuga ngo imibiri y'inyamaswa irukwayo. Urashaka kwanga umugabo wavuze ngo bazoja, urashaka kwanga umugabo wavuze ngo bazojana n'inka mu ijuru, tanka zizojaye ntiyazizoze rwararangiye. Inka ipfuye ibipfuye rwarushize.
aho urumva umyizere abantu barafite hano ngo zakibambaza usanga mu ijuru. oya intaso mugende muhebe ya mwari mwe kubaza ngo se ngo bibiri zivuga ngo tuzonywa amata n'ubuki ayo mata zo bakamuziyenga nibaze nyine Imana n'umuremyi Imana n'umuremyi remi kushaka izirema ikintu aho kikaba Yesu yaraje asanga umuntu urwaye mu butumwa bwiza bwa Yohana isura 5 asanga umuntu urwarwara imyaka 38 ngo ashika no ngo ikorera urugi rwa utari ubwo arikorera amata aba muzima sawa none ngire ngo nuko reka mbaze irindi jambo rimwe ngo bakeneye ko naryo rijamo ashangemo n'ayandi hari jambo biriya izivuga ngo Paulo yandikiye abakorinto igice cya 7 uko rivuga gusa rivuga ngo umugore nimba umugore yizeye umugabo ntiyizere wa mugabo yezwa kubwo umugore we kandi nimba umugabo ari we wizeye umugore tiyizere umugore umwe yezwa kubwa mugenzi kubwa mwene data uwo niko biri zivuga kagira ngo ese gite mwene data nimba umugabo yizeye umugore atizeye wa mugore agapfa umugabo agasigara wa mugore aje muzamushaka kuvuga ko mu ijuru hani hatoya haburaho abantu bazohaja wa mugore ndiyizeye Imana yizeye kubwa mwene data reka tuvuge amagambo asa nayo ma reference asa nayo ibintu bisa nivyo Mukaroti Tiyera yavuye Sodoma yego ni yakwamiye munzira aho ariko ari yagiye Abraham Noah ntiyinjije abana be 8 mu nkuge abakazana 3 n'abahungu be 3 barabakiranutse ariko babazwe gukiranuka ku bwa Noah kandi ari abagabo bakuru Mukaroti yaragiye n'abakobwa be barabapagani bakabutindi baheka aragenda Mukaroti ngo mare gushika mu nzira hapfiriye asigara aho ngaho nubaza bango aho aba n'ubuna bwingo nubarahari ngo uzugenda waje kumwegera abari yahagaze mu nzira waje kwagerwa katiriza ugashaka ku ruhande arahari none ko ari igitabo kimwe ndasoma mu gitabo cya Mukristo tubwira urugendo rwa Mukristo katubwira kuko yasize abana be n'umugore kubera ko yabasigiki kubera ko batizeye ngo bakomezanye urugendo kandi Mukristo yaramukiye reka tugende ukajambo ka mwisho Mukristo yavuze ngo ndakanguka mbona ari iki ari ukurota yabonye haro ni inzozi yagiye mu inzozi we wogenda ndagira ngo iteka ryose umugabo Bibiliya yavuga ngo umutwe w'umugore n'umutwe w'urugo rwe sawa ubwo uri umutwe w'urugo rwawe uwo rutekereza ku bwabo urege nkubwire muracari batoya mwebwe ndi murashaka ngo mugira abana iyo umwana wawe akennye uzurarubona cyo kintu murakizi uzurarutekereza ngo se umwana wanje kubera iki kubera ko umwana wanje yabaye mukene ariko iteka ryose wifuza ko umwana wawe aba mwiza nico gituma urarubona ku bwabo uri umwungeri w'inzu yawe yanzu yawe uhora uyitekerezaho uhora uri maso ku bwayo kugira ngo badasonza ndabeshe abantu urugo rwawe uzuruhagurukira kugira ngo rutaza gusonza ejo ngo bavuge ngo ayi ngo urugo rwanako ngene rumeze niki mpamvu ituma ibyo bikora nico gituma umugabo umwe muri bene data uwo niko Paulo yandikiye abikorindo umwe muri bene data yezwa kubw'uwundi bezwa kubw'uwo ngo bitabaye gutyo ngo abana banyu bari abapagani kuko iyo mu nzu hejejwe umuntu umwe nimba ari inzu umugore swata umugabo wivuga ngo inzu apana abana tureka abana tubwe n'abana bato kuko naryo abana bato barwa gukiranuka kuwa wa undi mwene data wejeje no kuvuga ngo iyo hejejwe ngende uzasome mu rwandiko Paulo yandikiye abikorindo ibice 7 12 13 12 abandi bose impande ivuze cyangwa ubunyine bogenda bose baje babarwa kubw'umugore kumwa mwene data wizeye babandi iyo bagaje ya myaka yo guhitamo byo bakibaga kubaza bakibarwa kubabyeyi ba ariko umugabo agomba kwaga kumubyeyi ku mugore umugore ni yezwa kubw'uwo kugira ngo babana bavuka bava kuri wa mugore bezwa kubwa mwene data ngo abanyabyaha bari ku isi baba bameze gute nutakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we n'abantu b'Imana nuko wa mugore atamwakira umugabo akamwakira nigute uwuhe abarwa gukiranuka kuwa wa mwene data kandi atarakiye Yesu aho umutima wawe ntamakuru iwe abarwa gukiranuka kubw'uwo mwene data
na reka mvuge no jambo nadusomere muri Ezekiel haturebere umunani ireba ku 19 18 18 halafu lakini ninyi mwasema kwani yule mwana asiuchukue uovu wa baba yake? Yule mwana atakapofanya yaliyo halali na haki na kuzishika amri zangu na kuzitenda, hakika ataishi. 20 na 20 roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Haki yake mwenyewe, haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Dusobanurira iryo jambo rero. N'umwana so cyangwa n'umuntu mukuru w'umugabo. Mwe mwenyine mwabitoye. Mwavuze nababwiye ngo uyu muntu amaze kuba mukuru w'amahitamwo ashirwa urubanza kuriwe. Igiti kuriwe iwe ubwiwe iyo amaze kuba umuntu w'amahitamwo gukora icyo ashaka. Tuvuye kuri leta. Guverinoma ya leta, kuri leta, amategeko ya leta. Sawa? Umuntu w'imyaka 18 nakoze icyaha azagihanirwa. Ingozi ndi bafungiweyo. Bariyo mu mpimba bafungiweyo. Bakoze ibyaha bibareba. Icyaha kimureba, icyaha kimwego. Ni wanga kumvira amategeko ya leta ukwiriye guhanwa kuko leta ni leta. Niko Paulo yandika abaroma ngo urwana na leta. Abarwanya n'Imana. Cyane. So, turumvise hanyuma reka turangize kuri kino kintu nacyo icyo tubwiraho batubwiye ko kuri nyanja ijya nyanja Yesu yari mu bwato ari kumwe n'abigishwa ngo Yesu acaha ya nyanja kugeza n'ubu ya nyanja ngo iracyatuje ubivuga biki ni mutegesi n'umuremyi niwe wabiremye iyo avuze ikintu kiraba yategeka azavuga bikaba yategeka bigakomera yaravuze ngo wa nyanja we tuza kugeza n'ubu ntiza yishiraganye nishe ahiri kuko icyavuze kizakiba inza ntangara ubwo yasanze abigishwa baraye baroba bahebura amafi arababwira kumanywa ntawuzoroba kumanywa tibikunda baroba ijoro arababwira ngo mwarimu we uza amakuru twaraye turoba twahebuye ngo ni Yesu wabaye babwira niki mufite ati twaraye turoba twahebuye mwahebuye ati mwenga baterera iburyo gira murebe ikintu kiriyo ngo batere inshenga zizazuzuye zikazishanyagurika kubera ubwinshi bw'amafi. None Yesu wenyine azi amafi ari azi ubukene buba azi ubutunzi buherereye yakugabiye yo kugabira aza kugabira ukavamo ugakira. Amen. Je nabonye umuntu yagabiye runoro uruzahabu n'umunyamurenge ndamuze ngo ni makombe wakingungu mu mazi aragendegeye yishaye mu mazi igageze mu mazi gutya agiye gukaraba yamabona ikintu yekayangana yamagitora kombe wakingungu n'umukire yavuye muri zora rumukire yari afite imfizi yazaga yivuga kuruta imfizi ya makombe ari muri Amerika azasenga. Sawa murakoze cyane nanje ndaza kubaza ikibazo kimwe ariko kidahuye n'ibyo tuganirira ariko kandi turagushimiye turishimiye no ku magambo batubwiye. Hanyuma badukurikira mwese inshuti za Vili Wacu TV dukomeje kuba ikaze no kudushikira ni byiza cyane murakoze. Ndabaza ikibazo kimwe. Ese soko cyambere nkubaza. Ese uremera ko impano zibaho? Ai wewe. Temeye ko impano zibaho simba nemeye kumukwaba. Impano ziraba. Asante. Hari impano ishakora impano Imana zizitanga yamara abantu bakazikoresha nabi. Nuko ariko zirahaba. Zirahaba. Hari umupasiteri umwe wo muri Kenya witwa Pastor Gisindo sinzi kanisa asengeramo sinzi naho akorera ariko nzikaba muri Kenya. Uwo mupasiteri agenda buri munsi impaka n'abayumba akava kuko nta biheko bibaho. Ese mu mpano ziyaba habamwe impano yo gushambura ibiheko? Aya. Bakoresha ibyabo. Uco twizeye ijambo ry'Imana. Paulo yaragenda avuga ubutumwa gari Efeso. Ngo amare gushika Efeso abwiriza abantu. Abantu b'Efeso bari abambere bagira uburuzi. Bisi. Baza gasoma iboga no gusoma mu bitabo. Bavuga ngo ngiye guhenangura nka kuriya kwa Sankara. Tama ngo ngasoma amartikile ngasoma na Sankara kamatembari. Paulo agenda ababwiriza ubutumwa bariko babwiriza ubutumwa bafata bya bitabo byabo babihinkongi barabitwika. Bamenya kuko ari Imana ikomeye.
none tugiye gusoma mu gitabo cy'itangiriro cyo kuva abisirayeli bava muri Egiputa baraje ngo bashike Imana irababwira ngo Farawo azobigana mu mirimo yanyu nabigana mu mirimo yanyu dore ikizamuhima azigana agende yigana nagera kuri bitatu ananirwa imbaraga z'umuntu ziba zirashize umuntu rero agira hazagarukira limite umupaka w'umuntu hakaba n'Imana itazayimirwa pano zirahaba ariko Imana yaravuze ngo mugende musenge abantu nibabona imirimo yanyu myiza bazohereke bahimbaza so mu ijuru none muri izo mpano zihaba zira Paulo yanditse n'izindi abandi babo none ko iyo Paulo izo yanditse atanditse nk'izo gushamburiye none ko hari abapasiteri benshi aha tuza tubibona kandi n'abayumbe kandi twizeye tuza tubona icyakora Bibiliya iravuga ngo ntiyagira ubize mwana w'umuntu twemeye basi twemeye baza bashambure bagahamagara igihe ko tukabibona n'aya maso kikaza ari ipepo ryarirwa uyu muntu mutagatifu njewe inzi byinshi nazaga nigisha ku ishure rya Bibiliya mu Gatanga tukiba muri Kongo haza abanyintu baza kucanzuva baza basanga umugabo ngo ni Muhoza mwene Kabaruri Kabaruri ya shefu ku Murambi wo mu Bijombo arababwira ngo twebwe ndizadushamburiye ngo ariko tugira imiti tuzatunywa ikatwereka igiheko yamabwira Muhoza ngo wishe kuri uwo muzi wizi ko hari igiheko kurakibona ko ndakibona bamara gati bakaririmba indirimbo z'Imana yamashumi ukoko muzi wizi ko yamashi buri gihe ko yamagitari imbere y'izi umuti umeze nk'amazi se cyangwa bazabanywa bazabaje gukoresha none arutundu twinshi mundi mwobimenya wowe waramwemeye cyangwa ntiwamwemeye no mwemera gutara imiti ariko wemera ko impano yo gushambura ibaho ni akamucapa abakristo ntibazashamburiye turasenga Imana ifite ubushobozi hejuru ikintu reka mbabwire muri hano muri ya muwanje muri iriya nzu yanjiriye yego hani musasi ngiri iriya nzu muhindukire ngiri yihaye iboneka yamanjanja ngiri njewe umwana wanje yazagagera saa 11 ziburi miniti 10 agahwera aho saa 11 ziburi miniti 10 agahwera Darwanda avuga ati no ibini ukuvuga gute numva ndababaye nzana indirimbo iri muri telefone yanje irimo indirimbo nyitereka hari yanza na telefone nyitereka ku meza nyegameza ku gikombe nzamura ibitekerezo mbizamurira Yesu ushobora byose umuganga wacu mukuru ndavuga ngo Mana nkeneye ko iki kibazo kivaho gishire singishaka kukibona mu nzu yanjye nuko arakira kugeza n'ubu yarakiza hari abantu twateranye nawe kuri sinibuka kuri bari kuri Noel bari kuri Pasaka ya ku mwaka w'iryo ndahaguruka ndashima mvuga iryo jambo iyo wizeye Imana ifashe Imana to ibyato ifashe Imana nini iba nini inyanja itukura ni inyanja nini Abisirayeli babonye ibintu biteye ubwoba bine ariko uburozi bubaho burahaba none kubera iki batobushambara oya mubureke muvuga ijambo ry'Imana bushira muri Bibiliya hose ndahantu handitse impano yo gushambura yane na Yambure barwanyije ubushake bw'Imana bari mu gitabo cya Timoteyo muri tukamere nkayane na Yambure barwanyije ubushake bw'Imana bitanze imbere ya Musa ariko bararuha baraheka inzira zabo ni ngufi yego ashobora gukora ikindi akakubabaza ukababara ugatekereza byinshi ariko wizeye Yesu Kristo umunyaimbaraga ibyo arabishoboye sawa urakoze cyane no kuvuga ngo uko tuvuze nuko turangije ibiheko bibaho ariko gushambura ntikubaho ntigukwiriye ku bana b'Imana tidukwiriye gushamburiya ijambo ry'Imana rifite imbaraga ku kintu cyose none nimba dufite ijambo ry'Imana muri twe tidufite gutegeka ntitwaga guteka kubera tutoshamburira bya biheko tukabisha n'amaboko mu mwuka tukavuga ngo ego aho mu mwuka niyo tubishamburiye njereka mbabwire uyu wavugana namwe mu mwaka wa 1990 nari ndani ishuri rya Bibiliya ngenda mwivuga butumwa ndavuga aho muzi ngera mu Kanogo ku Muramza Kanogo ndi muhazi turahazi waburi ni wacu turahazi yego ngushike ndategeka ndababwira ngo uhereye none sinze mvuze haha mwicaye hano mu Kanogo ndavuze niba Imana yarantumye gwenda mbwiriza ubutumwa size mvuze ngo mushaka ibyo kurya byinshi nta muyumbu uzogenda mwivuga butumwa ngo nagera hana tambuka azahagera sibi no bazabeze ndababwira ngo mushaka ibyo kurya bazoza baze barya bazoza barara basibi bazoza bahava baraye amajoro abiri hani wanyu timwe mwahise mu Kanogo ngwinyi
ni mu Kanogo ngwiye ndababwira ngo yayi ni Antiokia ariko no kuvuga nikunze uriya mugabo nuwo kumuramza nta muyumba uragera kumuramza mu Kanogo ngo hatahe aharara buca atahe baza basiga. Pastor Ntagaba no umuhamya azamaringa ryose. Pastor Ntagaba no uwo ni nje wasize uvuze naravuze ngo uhereye none nta uzogera hano ngo have azashika sibi none sindi umuntu ibiri yavuga ngo yari umuntu nkawe niko birizivuga Yakobo niko yanditse yari umuntu nkawe ngo yabwiye yaravuze ngo imvura ntizogwa kubwijambo ryanje amen bitaramara imyaka 3 n'amezi 6 ijoge muzobona imvura ariko ntabwo yashamburiye ntanti yashamburiye yaravuze yarategetse n'umugaragu w'Imana ariko kuriyo ayaye yesi nkwemera sinemerana nabo ese kweri kutakwemera kandi Yesu Kristo ubwo yarari hano kwisi yarashamburiye yabwiye abantu arabwira ngo ni munyizera muzokora ibiruta muzokora ibitangaza uzokora ibitangaza ibiruta Yesu mwato reka nkubwire ibitangazo zobikora nyine reka mbabwire mukangarenga ngarenga ntimuzi mukangarenga pastor muri sepaka cyangwa muri semse yazaga byara umugore watwandira zikavamo ngo buce ari ku masomo hayiga hano twari muri kanisa rya Gosheni ndamubwira ngo haguruka wizeye iro tugiye gukora ngwinyi urabyizeye ndabyizeye nzana icake katumusitari nazanye icake kurumva katumusitari ndaba ngo here none indi zose uragutwara uzoyibyare mu mwana ubu n'umwana wawe umara primaire ari muri niba ari 4 primaire niba zomona cyane cy'igikobwa none ute icyo kindi gitangaza cyo kitoba mu bimwe kwera ko twizeye Yesu dushamburiye ijambo ryacu rirakomeye no gushambura nayo wirirwe wimba ategeka igihe ko ngo ndinda ategeka igihe ko ngo nikije mu gitaka numara we wimbe abaza bihamagara bikaza uri umujinga ukwirirwa wimba iby'umucafu yasizemo iki kwanza kuko kwizeye ariko uzabishimwe two bishamburiye muri rya jambo twahawe ijambo twawe rifite ubushobozi bwo kubyumisha aho biri gashira bije tukabifata yari yaravuze ngo niba ndumugaragu w'Imana ihoraho Yeremiya Eliya ngo umunene umana kuve mu ijuru zubatwike uzamba batarahiye barahiye kubera ijambo ry'Imana iyo rivuzwe rirakomeye rifite imbaraga rero abantu batazi ibyo ngibyo twahawe ubushobozi kubw'ijambo ry'Imana nukutizera iyo tugize Yesu tukamugira muto muri twe aba muto naba munini muri wewe azaba munini nguko rero niko bimeze Imana bagasana.